Maroon silver bulkies, die eerste plek, Junior Masilema. Die tweede plek, Woody de Kok. Die derde plek, Lies Karlsen. Ek wens die vierde, Sinead Koetse. Vijfde, David Scooby. Zesde, Ricardo Lira. Die zevende plek is Connie van der Wal. Sy het ongelukkig verhuis. Agste plek is vir Daniel Bots. Negende plek is op Wensel Jordaan. En die 10de plek, Annie Gerrit. Baie